Ia le tua le nei vaenga le fiafi a lo le onsai. Na tu a le o longa malu le o longa i le whale matu. O lele ua whaliu le malama ia sa tali fukla wai. E whata se leo le fui vaenga le fiafi se i whale tea le alofa o le sisi ese. Ia ma whai ona tātou toi whai loai. I langi me mama le soifua maua i le amatanga o le tātou pōkalame o le mana o le atua. Lewa saul va na tiutau mai va na folau ia mamau pea na fa folau i le fina ngalo mo le tātou atua i lo na lofa mo lo na ngalei e sua lau sunga le whaatonu ia ai maisele ia maulungo le tātou wala ata le Global Kingdom TV whaafeiloa ia tuai i le neivaenga o le afiafi ma lo lavar folau ma lo longsai vi ia le ali ia le wa tātou wa penana fisila fai le langi mama lo na mana ma lo na alofa i le tele o le la tausanga walu mo le nei fui tausanga wa amata ia fi au mga alwenga ia ma walunga lan tausinga lo to soifumsa ma to wola ia le amatanga po le tato po kalame fole o le mana o le atua ia son fuateitasi ia le wato amatalia ia walava ia le moli molina atu le fi au tau moli o lo na alofa tu noa mai se tato titilo pea i le nei vai tau o lo ali mai ma tupu le telo mea tātou wawa ai leia po le ale mele tupu tātou whapefo laia na o le atua e mawhai o na la vea i a te tātou o le mana lea e o lo whapea nā o na tau mwhai munmuri e le o file mule alu o le fili ma ti a polo ma na ngā ruenga lo whai le nei vai tau ai pau lea o le tātou suru whainga peo mai tā vita salamo iwatas o ia o le tātou malu a papa tātou te malu ai suru whai ai e whamatala tā vita le nafa fai tau o lo fa penana mose e fa matala mose le na fai tau mai o se no fuanga saunga le mu o se no fuanga e malu o se no fuanga e malu puipuia e le ini me to e fa long wai no fuanga na lo fa matala le salamuna i batasi ala nei fiafi po le nei oli ia o te to e fiafi lava ma ngona le loto fa tai ia walta to po kalami pe ona i amatalia le nei vaenga le fiafi le wa tato iai la tato amata se talo le atua le tama e ou le viinga ma le mana e momoli le whaftai le nei vaenga le auri una wa matou feiloa i ma ona e maise le po kalame le nei aso fi au matiute wa whapena na anga inga yatu le whaumanga le nei aso a o ma walunga le alofa tausi alau fio i tono tiute mga luenga iai tono lo potu whasalau a wale fi au tau moli tō mai alau whamanianga. Ia mai alau mana e moli le fi au le nei aso. Ia la ngona ma ia whai lea ma whamanatu whiriwhiringa ma elo o ngā lulue ma whaatua atu ia atu ai e na ia ma whai o na mātou whai titia ngā luenga leanga ma meo tutupu e ala lo mātou ngā lue whatas talo sanga ma talo talonga ina ia whaamuta ina ngā ruenga leanga le whiri o mātou te talo lea ngā ina le nei awa noa e moli ai le whiau e ala le soso ni mai o lau nganga ia e umea lo vi inga Yesu o mātou wala au lea e ala ia Yesu kewiso amene ma amene luka mta pasfuru anu whai pe suwal suiva o lo ina se whai tau e fia matai matala noa i le nei a fiafi e ala i le mana po le au matautia o le atua ma lona alofa tu noa le alo mo mia e tātou yaso umo lo tātou wola e le na o se aso stasi pena o se masina ia po se tausanga foi e mo o mia i yaso umo lo tātou wola o le taime te ala le tai au e te mo mia le mana ma le whaunga ma le alofa le atua e lavea i e tātou wa tātou te le mawhaia se mea ia whaafonga mai a whionga le tātou atua le whaitawina luka le mtapasifufa e pasu walsu iwa. O whetale atu e a te la tau na ulosa atani upo umai le langi pe o le wila. E whauta o te whai atu e te o tau le pule e sori ei ngata ma karawa ma le malosi uma le whiri e le ailawa se mea le angai o tau. E whaalongtasi le whaitaunga. O whetale atu e a te la tau na ulosa atani upo umai mai le langi e pe o le wila. Whauta o te whai atu e tau le pule e sori ei ngata ma karawa ma le malosi uma le whiri. E le ai lava se mea le angai o tau. Ai whalonga whai tau le neia fia fima le neias.
o lo fa matala mai po lo fa pena ona tala no Yesu ole mta pule o tala no Yesu le so ele taimile ele maliu pele ia fa pena ona o ia ilona tu mamalu lo yai o ia le tino lo fa pena na ngalue le ministry ole so malato le wa fa pena na fo mai malo lato moni mau malo lato tala noanga ai mai sele me wa lato ai fa mena tala Yesu la failole ye Yesu meia ole me mo na o ma failole le ina iloa tangata nei po iloa le so pe iloa le au yutaya o la malama po la sila fia le faola ele I complete le mission o le yo le time fa pe na ona fa tau nu wai le misiona na fio mai ai o le ave esea mai le o le lo langi male na pule le fai male ngai o inga tele le fai o lo fa pe na ona ia iloa la I fa tau nuina le langa lenga tala no ia suma tau fa manatu ma fai loa le so o le na o lai tilo Yesu le fa alinga le mena vese mai le langi ma fa manatu le so o le yo o le taimi fa pe na tau nu wai e u lava na tupu ma o meia ai le avesea ele tau nu fa mele langa tala o te fo ya tu o tau le pulo le taimi na mana o Yesu e fa lo mele o le taimi le tala no Yesu ile mta po le fa la telenga le fe au le po le fa mtalanga le Yesu le tala no I sa mo me se le tunu ile nei taia o le tau te fia tala no se tau tato tala no le tu taxen tau fa amala malama ngaluenga le ali po sa tani malona malo ina ia tato mala malama le nei vai tau ma titilo foi wala se me le luina le wala se me le tupu mani fa la velavi le se me fa pena ona nga I mai ai le file fa ma ite ina me leanga fa ma ite ina me fa atu wale ai ma fa atu puai ai fa mani tala Yesu na faile au so fa pena na tuli matai e Yesu lona manu malo na tuli matai Yesu lona manu malo ifea o lo sau noa po o lo fa matala Yesu matuli matai a Yesu le menei ilona manu malo ya satani po o lona eseina mai o le pule ya satani o lo tala noa I le taimi o lona maliu mo lona toitu ilungo satau le ala tala noa Yesu ma fa manatu le so ina ia lato lo o lele ia vesea o lo faiarenga luenga ki apolo keminga mai tau mai le faitau o lo tala noa Yesu o le tala no le tangata la ye le pule la umia le pule la nga yo le pule lo faia la nga le pule oi le ka ngo ya satani fa mai nga o lo sa kan pa u mai ele o ta uanga nga lenga ele o ta o te moni o la ta satani la o la ye nga take Yesu nga ile le mele ile pule la nga yo mai ai le ye ya te ia ile taimi ona na misiona lele fa tanguina le le fa unga lele fa manatu Yesu le so fa pea fa mayanga ia olona manu malo ia satani olunga satau le fa mo fa tanu wai le misiona le na ele o mala mai pele iloa le so le iloa la tau la manatu male tilo fo la tau sa wala ia te ia le fa unga la ia le mamalu lona tama ia te ia le fa unga lona tama ia te fa ia le ngalwenga ale fa ale aveseino le sala ma le fa mutaino ngalwenga santani o lele io o le taimi fa pena na fa mai fa mala tale Yesu o te fo e to le pule le tala noa e fa manatu Yesu le upule o lo tala no le pule le o lele avesea mai o lele ia vese mai a satani le taimi lea langa lele i o ia I lunga o le satau whaatau no o ele misiona na awina mai o ia lontama ina ia le petia le malo le mwha leo ngā le malo lea ina ia vao ia mea uma fai mai le tala mo moi ane mtapu e tolu walu fai upu mai o le whaelanga sala mai ti apolo ia wanga sala ti apolo talu le matanga o le mea lewa lea na faalia mai le alo le atua ina ia faa umatia ngā luenga te apolo faa umatia o le ala le io o le mele ele faa umatia ina o le io o le taime faa pena o na ave ese mai ele mele le faa pena na fea lua I masakangi keimira o le faa solo o le faa pena na nga yatu a o le fautuanga po le tima inga po le tala
ai Yesu na whailoa, ai whapena na whamanatu, i le au soo po lai tala no Yesu i lungo le, i le whamatalanga i le au soo ma, o lai whailoa ye, ele i o le taimi e whapena, nau na o whailoa tu e tau, o lai wa o loa, nai loa i whea, le taimi ina ua turi e se mai o ia mai le langi. Le arofa me Yesu na o loa sa tane pa o mai peo le wila. O te fōa e tu e te o tau le pule. Le alai manatu le au so manatu le i teia la tau umana la tau fia ma la tau roi wawaloa fa penana ma lolo mai ma mea umalawa. A lea lava ta tia lea le misiona le fa ma le tangata le take nga iai le misiona ina ia ave ese mai. Lea nga iai le fe au po fa penana nga lue nga iai Yesu ilona taimi e fa atau nu wai fe mele ione no mtau poe. Se fulu lua to tasi to lua. O lo fa matala mai eila fianga lo fa penana. Ai po tosu matasi fa mai tala Yesu fa mai o lo fa asala ina neila lo langi. E tu lia nei fo ile ali o le neila lo langi. O au foi a fai tia o ele ele o te tosi na mai tangata ia te ua fetala yana ia ile upu e fai lo aile winga o lona maliu. E fai lo aile winga o lona maliu. O le mela le na laiona manao Yesu se tau faaliali le mele ile au so. I le au so malantou ina ia latou loa. O lea sau fai mai i le tangata o lo nau. E take nga iai le misiona faaola lea. Ina ia latou maua lea. Le mana le tala noe, po le pule le tala noe ai. Ina ua maliu wha mahe ai, le maliu wha mahe ai, ina ua wha penana tu i mau lungo sa taro ma ave ese mai le taimila na o loo wha penana wha atari lena wha malama Yesu. Le ata lea, ono ai, ona o le tangata leo satani. O le tala noa tātou po le kau ki kalunga le introduction leo ya satani. O le tangata leo le wha iloa i ai po o lo wha penana tala noa ilona i tū lea. Lena iloa e Yesu. O lo manao ai le alii wha penana wha amuta. O le focus le nā o le tala le lei ina ua wha penana o mai e le atualo nā lupele awina mai. E le ngata ina ia wha aloa ina tangata la vea i tangata mai le sala. Wha amalo lo tangata mai ve ese mai le pule lea sa tani o lo sala wha penana matua ta fili sau noa i le lalolangi i le nā taimi. Lea o mai le so. O loo wha pēnā na pongi sā pēa le tele o mafo tangata aisea. Leanga le o malamalama le mea na whai e Yesu lungo sa tau. A whai fo e malamalama. E le o iaise mea o wha pēnā na ola ina le mea lea. Mafua ai o na lātou le tabia ina. O loo tupu tele pēa aile ngā luenga sa antani te tonu o le lalulangi le nei. Na whainga e wha marosia ai e tala le lei. Lana au whainga luenga au wha atua i lātou umalawa. E whātua matari tonu ilona mana lea, ina ia tūla ia tautala le upu le mea moni, whai mai le tala a Yesu le mutau poe walu tusia Ioane, whai mai o le upu moni e whasa o loto mai tātou. O le upu ana le ala wa uma na whai Yesu, le ala wa uma o le kau ke kala ngoa, o le tautala noa i le whiawhile nei, i le mana o le atua, lona matautia le nā, le ana tamu whai Yesu e whaali atu leo so, i le taime tupu ai, ma le taime ave ese mai, ma le taime maua e lātou. Taime maua e lātou. A wai nei whapena maliuleo Yesu na mauro lātou, ai whai mai tale Yesu. Whaatali usalema se ia fio ane, le mana, le nganga o le ali, na te whaatumuina i lātou, i le mana. A ole, mata upu le whiawhile nei, o le tau tala noa i le winga o le malo, po le ali leo o iai, po le po sa tani malona tūlanga le tala noa mai leo so, na mātou whaia vāvenga, wa mātou tuturi te moni mwhapena, la le manatu ai leo so o i le tala le, ua ala vea koe masakangi le mele, le ai. E leo la vea toi masatani le mele, wha mai tala Yesu ina ua mai na ova ai atu. O le tala noa i le mea na tupu i le amatanga, i le wha mawalunga, ma le wha sausili, la tala noa imata pa su wha tuse isai, ma tuse iskelu, su mai walu, ma tuse e petelo, o lo wha manatu, i le taime le wha sausili, ma le taime le wha mawalunga, ma le taime le whiapule,
lenga tongi e se mai lalo ai tilo matoi fa manatu Yesu le faalinga le nana i loa ai fa mai na ova ai le pau o le tangata le pe o le emo le wila pasasa mai lalo le male tale Yesu o te fo e te tau le pule o menselo Yesu le pule le o lele a maia le pule o lele a vesea le pule o le tala no le faalinga o lona maliu e fa pena ona tala no e fa mana malama ma fa tūlanga ina ia ave ese mai i le taimi o lona maliu o na tuule ia te la tau. Le ala le nga whimarana le venga longa lua. Le isi tū na lapa tae e Yesu ono so e whaatitau i le wha maualunga o loo wha ilo mai e le tusia ngā i sei amtai pasu wha o wha i pasu loa su fitu leana a mata wha pia ua pa u mai le langi. Nā le tira tilo a Yesu ma wha iloa ai e leo so ma wha manatu na o uloa le pa u mai o le tangata lea mea la le ngā leo na pa u o le wha mawalunga o le wha tau siri o le pepelo o le wha sa o le manatu yo na manatu leanga. A ki kilo na le langi le taimine, a ki kilo na yo kafkafar kaiminge, ai baba ai nei o luma fale le taimine, a ki kilo fo na titono le kalesia. Lewa affiliates fa tasi ma le mele, a le mele wa umana tapena le ali mo le kalesia. A fesa wai e tupulo le malamalama ya te tātou o nā afua lola ia pa longa tala la apostolo Paulo fa mai le tala la apostolo Paulo le loko le nito o lo fa penani fa matala mtapo e fa o lo mai le fa matalanga ale apostolo fa mai lang fa matalanga a fa ua fitia la matau tala le lei ua fitia ye ua fano ua fa tawa soina manatu o ilato ele tonu ele atua o le lalolangi nei ina nei pupula atu ya te la tole malama o le tala le lei o le mamalu o ke wiso ua tusa o ia ma le atua vai ole mele fai le taimine sa moa mesele atu no pele mo le tantou mesele kalesia le atua le tino o le atua le kalesia ua fape nana fatu lai ma fausia ma fape nana fatupuina fatu lai tatou le atua mole aso muni mo taimi ma pe nana tatou ngalu lue i le faatulanga ina o lana pokalame ai maisele le fe au o le tala le lei fai mai le fa matalanga tu se la apostolo Paulo loko ni tum tape fa a fai e fa pe na ona te ena le tala le lei e te ena i tangata ua fa apongi sa ina le atua o le lalolangi le nei o sa tani le tala no ia ele o kala ngose ke mongi ele o kala ngose nga lenga o le tala no ia sa kan o le tatu tala no ele toki mena le ile po sa tani e tusa malana nga luenga e tusa mamea na te faia e tusa maana fuanga le fai e tusa fo i male mele o fa penana sa o fa tino ile la langi le mai tau mai e tau fide mele memo mo ua ave ese mai e Yesu le pule sa ia tia lea na tau faaliari Yesu i le au so e lei tau nuu le misiona lea iei le taimi o ato faina o le faa moe po o le loto o le faa ola e faa umatia pe faa uma le misiona lungo lea sa tau e ave ese mai e ngā le pule lea o lo ngā lue mai eti apolo lea o le ko kalongo ele ka ua senga ngaleanga o ia lea na amata ina le menei na la ina turi ese mai le lang ele amaka ese ngaleanga pere amata se te moni na amata e satani o lo tala noa ilo na tula le anga le ai a o le kangaka o tangata sa fai le atua memo mo e lo o le tangata sa fai ma ele atua sa fai ma a ngedu sili sa yei lunga le level le rank mo walunga o le faatulanga le atua e tusa ma le pokalame na tu wai o ia fai vi inga o lo tala no tusa skelu ma tusa e tsaia o lo fa matala mai e nala nga tiute sa fai po lo fata oto mai ngala na pokalame sa fai o lo ta atia atoa ina le tulanga na tofie o ia le atua mua na fai le atua tusa ma lona fina ngalo etapu wa ma fai lona viinga lua sa fai ma au na le atua tolu ina ua fa penana o ele manatu ua fa penana na siriatu le atua fa mawalunga lo fa mawalunga lono ngaloto fa mawalunga fa sausili wana turi ngao mai memo moye e loa na ave ese mai le atua mai le langi sa turi ngao mai sa na ave ese le aise me sau i le ma semen sa mai
le ai se mea na pipi mai e o le mamalu sa itawe ese le atua, e le ai se mea na sau maia. Ai na wa o mai le lalolangi, o lana mea mua le na fai, alulo e kenga. Le mea lana loa ia, na tua e le atua le pule i le tangata, na te whaatau nuu wailo na fina ngalo. E whai ai e le tangata mea umatusa ma le fina ngalo le atua sa whai ai, ma whaatulanga ai, ma whaapenana ma taimi sau le atua la mafuta ma tala noa. O mea umaia na tapena le atua le tangata i le whaatuana e kena. Ai le iai se fuafuanga e whapena ona iai le tangata lea, po sa atani i lea taimi ona o le iai o ia i le langi, o lana tūlanga sa iai. Ai na wo o ele whaamawalunga, wo o ele fiasili, na whaamatala tu se skelu suvan, ma le isaia na suma wha, lai whaamatala menga le mafuaanga, o le avesenga mainga la le langi, ele isau ma se mea mai le langi. E o a se vaenga i titi o mea, tasi ale mea na ia te ia, o lona i loa sa iai, pawanga au se upo le mamanu ma se pule ma se mea, lai ma se mea, na sau a le se mea. Sau ngao, sau matua, tu lo wale ngana sau masa sai mai aisa, langa o wha mawalunga le loto, langa o fia sili le tangata, o fia o ai, i le mea le tau, palasi mai le lalo ngai mea nga ringa wha manatu Yesu leo so, na o loa sa atani palasi mai, pe o le emo le wila, sa wafanga loi o le mea nana idoa, la e iei le pule, la e nofo i le tangata ma le pule. O longa ngā tula leanga ina wawe ese le mamadu o le atua. Lea le foi ngā ling, o taimi alu ese le mamadu o le atua. Alu ese le mamadu o le atua. Alu ese le matanga o fio le atua. Alu ese foi le lei ma le sosia ma mea uma. Sa atua i le atua e fai ma au na ngā ke serve i le atua. I le mea lofa ma tuu ya te e whaatino umai mea uma. Na ve ese umale le tuna me alu ese mero male lang sawa matuale ese me asa mali si tasi ma vai tolu o angelu faleanga uma o langa luenga faleanga uma e tasi vai tolu ma mai uma ilalo fa se uma ia tangata na po fa se uma ia nisi vai ma mai ato ilalo turi fa tasi mai Saulo o le tau tala noa. Saulo, ele i alu se ki a Apolo e o pena alu se sianga ngaleanga. O ia na alu i fea. Na alu ne mele le pule sa moma le tunu pele. Ili tutonu le tatu mta upu tutonu nei le mano le atua. Le tau tala noa, le tau mwhai e wha amana malama. Le ngai o inga sa tani ese menga we ngai o inga ke mongi ese menga o inga ke Apolo. Mako ele tusi e vesu. O la e whaata oto mai e ngā le rank, ese uma rank e ngā lulua e la wali e male tangata lo tala noa e, o le mawalunga o lona tūlanga o los, wa e turi mai le langi, sau wha tūlanga wha pe ngā lona malo i le laulangi le nei. O mea na ia wa aie i le mamalu o le atua, ma le wha tūlanga le atua o lona malo, sau no mai e le laulangi ngai kopiro, e wha tūlanga wha pe ngā, le ala ia le taimi le nei. Lele ele taimile nei melongo luanga le tau o le tatu te whaatani umaya i le whaatanu una o le mea muli lea o le ave fea ave lo i tonu le mea o lo iaile i unga mea uma whaalinga mta posu lusi fulfa posu matasi whangata suma lima o le aso ngā ua atofa i na whae mai a tuwa le tutonu i mea lo iaile le lepa afi a le tatu tala noa i matoe whaamanatu i whamela tala tuspa ia ina ua alu e ke ngā o ngala lea lena sawa lo man mena o inale nga ia manu malo mai po inana ia mo mai po I na ia matua fa leanga ai le matango fie o le atua sai tonu al fatu anga ile tangata la tu ele atua ile tangata le pule fa ape nana fa atu langai ia mea malava e tusa male foafoanga matango fie na ia fai ai na ia fai ai. Se ia oala ina o whapena na tau nuu mai le tangata. Le ali o laulangi o saatani malona malo mai a whaatino e loa. O le kaimina inga wa umana vese mai po o whapena na pa ulolo e tangata. Whai le whaamasinonga, whetu ua i le atua le ngata inga. Leona whaonga ina o lona tino e whaonga whapena na sau e sa kange whaonga. Whaamalaia e le atua. Fo i mai lo I. Ele i sau le kaiminga pa uma e sau whaatulanga longa malo ina ua uma. After inga ua uma na wha
sosoina ma ave ese mai le pule ma whaapenana ia ngā oia. Mai le pule sai le tangata, na ia whaasise, ma ia whaaleanga, ma ia ave esea, ma ia. Na ia o le taimilea, na ia whaapena, fo i mai loa, whaatulanga lona ma lo. Whaatulanga la lona ma, o le whaatulanga ngala, o le o mai le so. E le mawhai na alu se ki a polo lungo se tangata mawalunga. E le mawhai nga alu se anga leanga se tangata mawalunga. O le lalolangi le nei. Nā fo ngā o le tau titara noa langa, o le tau whai whaatulanga. Hi e salila o ia o le taitai, o ia na te whaatulanga le plan a tōlunga malo. Le mana o Yesu e whaamalamalama mea, ia i loa le au so, ia lato malamalama. A o na sau, ia le ki apolo, ele sau le sa tani e whaapenana whaaleanga se mei titi lalo. E mana o lava e alu le mea sili na tele, e alu lunga le mea iele pule, e alu lunga le mea o tangata whaatumutumunga o tangata lo, iele lo whaapenana ave iele vaai o tangata lo, ave ele whaatutuanga o tangata, e ave ele whaamuamua o tangata, e ngā lue mai lai ngā, ia e pue mai, ele sau ia sa kangi alu na lo i. O anga ngā ruenga po o te moni po le awanga ia tau o te moni o ngā leanga o li o po riuru o le tau te whaaso solo ai e tau te tala noa e whaamalama le merea a wana o le pule lava ma le mana o le atua e tā ofi mani mea nei e wao ia mai ai le mawhai e se tangata o na tā na ia sau whaapenana le malama le mene sau le alu whai ai te tau malama tātou i le mea na whaia i lunga o sātou whai mele tala tuspaia te fōa e tu e te o tau le pule maremana o le tali o whea na whaia le mea o le ale taime tupu le mea na a o anga whea fwoi na whaia ina ua maliu Yesu wha umatia i ngā le pule lea ma ia wha uma mai ai ma ave esea mai ai ina ua wha penana wha me ua alu o ia alu se oli ma wha ave ese ma tilo i tangatana whioti taime whengan tuai ma lantou le wha alongo ia ngoa ma lantou le wha alongo le tau manuo le toina ma lantou wha penana lantou le usta le whinangaro le atua ma le tala tuspa ia e na ia wha e loa iai ma ia ave esea mai ai le pule le sai a satani leo wa ya te ia le pule wa ya ia isu le ki ma le pule o me mo la tu se fa lim ta poto wa ya ta le pule fa penana fa le o ngai nai me uma lava o lo fa penana ta tu ti tilo e le me le la wa fer wa i lo le me nga nga le fa tu sai e tu spa fa me o fer wa i pe se le o tani o le se me o motua lea ma se mea o toi ai aise, o wha umatia, o wha lea ngā inga. Ono le pule mare mana, o ave esea mai le atua mai a te ia. Nā rua ngā le wha atulanga ma whai ele li, wa le ewa ea ma se mea o toi a te ia le taimile nei. O lo matua wha tā fia ma wha lea ngā ina i le mana o le totu. O lo o wha... Al whaaringa nam tau po lo whapenana whamatala mai ai. Ia te tata o le winga ma le whaatulanga ngā whai mai wa avesea. Mai a te ia le pule mai a te alo whapenana tu atu i le mana o le tātou tamai o le tamai maa moe o le na ia wha le au ngā ina. Mai lo le tala o le matau whamele le vahanga lunga lua o le isi tu na lapata e Yesu i ona so e whaatau i le wha mawalunga. Wha mawalunga. Le wha sausili. Le manatu whaapito, manatu leanga, manatu lelelei, manatu elelea, manatu whaitio. O le tala noa Yesu le tala noa i le ngā tula leanga o le alii o le lalolangi lai titoni a te ia. Leana manao Yesu e wha umatia tu i maurungo sa tau leanga e a fiango fie ai tangata peo le furupe a mawai oi. Lela nau le ali ina ia wha penana wawe wha umatia ma wha iloa le au so. O lo wha penana ia o tau awea pe o tau malamalama ma ia tau iloa. O lo wha penana o na saule aso e wha umatia ai. Ngā ruenga matangapo o ngā ruenga leanga a le whiri o lo whaia. Ma tā o fia, ma ave esea ai, ma wha umai a ua i toe a fia ai. Ai wha manatu e Yesu, wha mai wha manatu e Yesu, o le isi tu na lapata e Yesu i ona so e wha atitau i le wha maualunga. O loo whai loa mai e le tusinga Isaia, ma le tusinga Isikeru mai ua pa u mai o ia mafua mai o le wha maualunga.
Ainga longa tolu mai o faalia mai nisi tangata faaliu le nei fa upu o Satani malona fa mawalunga o ia ta ia tu tangata imeleanga uma o tātou wa aya ile laulolangi ile aso nei mai ua tuai ile whaafanonga. Ile whaafanonga. O lea la tātou te matamata, o lea tātou te tilo i mea ia whai mai taimini o facility. O whea o whaonga i ile mana o lea whatuatua lo o tātou. O langa ngā luenga lo whai lela wala inga whaonga lo na malo, o lo na malo la, o la tala noa i a nganga leanga, te moni o nganga pongsa o li o le vani muniwa o le winga leo o lo na malo o iei tangata e whaatinoa o lo na malo la lea ua whaatino e tangata nei e whaapenana spirit out mai e tonu le mele tonu ia te ia loto leanga whaamawalunga whaapenana whaasausili te tei whaapenana whaatupu le vevesi whaatupu ina me valea whaatupu me sese whaatupu me le manuia na spirit out e ona e lona malopo o na tangata po o ngangaleanga nei e tama whai whapena o na whaasala lau atu i so o se vaenga o le lalolangi le nei aisa langa fo leo to ia te ia le pule sai ai e leo ia to ia te ia se pule lai wai le atu lo wai le tato ali wai ia te oe le tangata whaatu atua Yala fo leo ma fai ai ona e tala noma e fai atu Satani ile suwafa Yesu Keriso ma to te fa atonu wina unga luenga e fa asa oe na e fa lave lave o le taime tutu fa atasere tino Keriso ma ngalu lue fa atas fai ngofie ona fai lenga luenga le atua fai ngofie nga fai nga luenga o tato malo fai ngofie ona nga fa pe nana tu la mai le au fa atua pe a tato ngalu lue fa atas wala nga fa pe nana fa na tele le fengata langa o le ngaluenga le fai o lo fengao ia ilonga ngaluenga lo na malole e fa asese lufu fai tu la fitu aso vai aso e fai ngaluenga ile malole ina ia fa asese ina le kalesia o le kalesia le tala no se ngoa se lotu o le tala no ia te oe tala no ia te o lona manatu mo lona mana onga la ia ina ia awane I maua se tas langa e tatu te tufa tasiloa na a matalo inga ona faifo le ngaluenga a matalo ona matuati neia le tele ona ufa na fana langa olona malosi lo faatino o le ngai oinga o le faanga o lona taimi faanga vanoa faanga ina o le aso ele mai maua sa kangi malona malosi taimi fa pena na faalu vale ele fa mai maua langa mga makua I wona Yesu le au so I le menei fa fenga fai e fa fea ona fatau e fa fea ona lantou na ia le menei fa mai ia fa mai Yesu ua faalia mai nis faaliliwina le nei fa e po Satani malona fa mawalunga ua ia taitaina ma ia fa tinoina ma fa taunuina ono sa ilo wita tangata ai mesele kalesia ono sa ilo wita a le taimi lo fa penana to e langa fina ngalo o tangata a o fea o yeita to a le fina ngalo le ali na faali lo so na o lo Satani ele o le purpose na wa Yesu ina ia fa penana fa matu te moni o ese ana na ina ia lo ele au so o le sa fa I mai le tangata le e na ina ia ave ese mai le pule la le taimi fa mo le taimi le Sataro e ave ese mai ai mata fia mai ai ina ia tau no le misiona o le lalolangi le au fatu e auto watu e fainu malava ma so o la winga le fama talanga le tala le leia ke wiso mawai le felo faninga mawai le to manga mawai le ina ia ngalu lue fatas le purpose le tala le leia o le pes por le fa moe a Yesu ilana tala le leia ia ola ni nganga se tele ia la vea mai le ia nganga mai ngā ruenga langa wai loe leli o le wha moe ma le malos anga lea o le mana ma le pawa le lunga atu mea umalawa le na wha atino le Sataro wha mai a ia wa tau nuu ua maea wa whaile nei moe na whio Yesu le langi ai na ia tuu le mana lea ma ia wha atau nuu le taimi ino wha atali le kalesia ma whio a le mana wha atumu sala lau molo I ngā le tala le leisa I o mai la whiawhile nei lea wa tātou se nei I lona mata ngofia mwhai ai lona wha lawe
o le whalave lave lava. E se foi manatu, o mea ia lewa se o manatu, a o le teimi e tutu whatasi e. Lala lea lenga nau te a poropo sa tanu kere karangoa, o leke karangoa mua le toki me po si introduction, nga ia sa kangi, mele le mga o sa kangi, e whai mua le mele. O lona to mai malona nga waa, na ia te ia na wa ai le plan o mea umai whai. Na inga vea o ia tangata sili, e le leile planning o se mea. O lona le leilea sa wai mai ia na ia whaatau nuu i le laulangi le nei. O lo o ia whapena na ia plan, e ki kiro whaina le mea e plan e tangata ngā oi pe e planninga se mea whapena o na whaaleanga pe ave ese pe ngā o ia mai se mea. O le facility le e ofo uma ko i ngā loka, ko i ngā mea whapena o na puipuia, to tonu o le whale whaimo me o leisa e puipui mai se mea loka lunga, loka ukafa, loka mea, loka uma mea uma i le loa. Na iele manatu o tangata poto, i le eisa si kaimi, aisea, le mawhai eisa si, lau e ma le leisa, e mawhai e o ngā whērua i o le are kaimi i le alam. A ta watu ane mele sa moa i o luma i le nea fiafi. Tātou te le ta alo whaatala le i sa tani malona mafau faula iai. Lalo fo lea lenga mana o le ali ina ia whaatu muina tātou le poto ma le ata maila na upu. A wa o inae whaia ina ai po inana te tātou te whaato i lalo ai. E sili atu lo tātou loa ma le to mai lo tātou wali. E au mai a te tātou le malamlama e te mawhaia e ma o i loa ai. O na whaatino na ngā luenga. E whaingofie ei o na whaalea o ngā ina ai. A o na plana sa tani le me ave ese mai se me tono le fale. A o le fale leo matua whaapena o na matua. Le lei mapuipuia. Talanga mta upo i mātai o sumalua. Fasu mai whalo i le upunga whai mai, e te tau ona matua e whape nana fusia le tangata manosi. E le mawhaina e alu momo yo, ai ka kaunga e mawafau o ai le tangata manosi. Te loa ao kei me sausa kange sawa le plan, e whai mo le plan. E whai mo le plan i le lei le planning o le ave senga mai o le mele whakosanga e. Fatu a tak lola ia. Kako, ngale maua kaloso loa. Ai tātou na tātou no nofo le leilaro. Ma fuesea, lawa ia tātou le alii o lo o iai le plan sili atu na ilo le mere wherua i ma le li o laulangi. Wa expire mea la sau maia. E leise keiminga koe whaafoua, langa le mawhai inga koe whaafou. Ai lo ia te oe maa u le na te whaafouina mea uma. E ale lo tātou sa ilinga i le tatalo, ma le angapongi le angole awana na whai mai e su tu se maka i o ngā le angapongi ma le tatalo. A whai e te mawhai mea uma i le whaatuatua a le angapongi ma le tatalo. E mawhai e o na whai. E whaafou wai. Lalanga e winga la utala. E le mawhai sa kang o anga pelana ia wa leva ngak spaya wa le a longa fala blawe o le ka milonga le ka milo e kelo ke me le malolo le fa peka ko so e ofo se le ai o ke ofo te taunga matua fa pe e ofo lo tole atua lo matau tie lo mana langa fo a o na e mana malama i le lua relationship le mai e fo wa me uma ya te oi Elaina e loa le me taunga whai le aso. Elaina e loa le me langa i mai ai. E loa e oe me atupu. E te malama lama i mea uma nei aisea. Langa e fou mea uma lo atua lo i ate oe. O le atua le ate o ne. O le atua lo soifua. O le atua me e fou lava ia i le tae au. Ma le tae au. Ma le tae au. Nara whainga lenga le mawhai se mea onga whana. Le tau mawhai e su e wha malam lama. E wha manatu. E whaalau i loa. Ia awane i o tātou wale lea. E le mawhailanga ka kou mai loa. Ika kou o sau. O le sau o sa kangi. Sau e plan. A tupuro se mea. Na e lolo lai. E le kasi se aso le lua se aso le se vai aso le se masinga. E tele se taiminga whaalu sa kangi e plan. E le lea. Le so whainga. Ma lepe ele mea lea. Ma lepe mai lea mea. Ma lepe mai. E le se kaimila i kikinga whai ai. Kako. Tolu rua aso nga ponga ma ka fume ko e kako. Sigle atua. Fe mesa ili atu na e mawala ia. Tu itu ia tu toi na me oi. Ole atu ia te ia.
na fua ina mai le to ele mafai Samoa le mafai na elope nga stasi luaso lelo ka ua kola nga sikwele ele sau se taimi fa pena ona nga o se masinga e plan se me oso mai kungu se me lema na fa leanga e plan sa tani le me ilona taimi a to ilona malosi a to ilona ilo a to malona mala malama le yai e fa tau nu oi ele tala nola se aso stas tau sanga e fa pena na plan ele me e plan lava se ilonga wanga ilo le mele wa mko ai ato ilonga ilo le a wafo i wale yesus le se me na ia na tito e momo o lona langa yo inga ya soma le nga lenga fa ilo ato e fitu wasol va yaso lufu fa itu la fitu wasol va yaso e fa nga sa tani taimi minute se kone itu la o me o kaimia ia ko kele fa ala mko ai fa nga tau ele ida ya metala e feso e mta poru e tatu fa nga tau wasol le oranga awa ona po o matua tele ale le anga na tau o fe ma fu me nei me o fe sa we o le tatu tala no o le plan a to le o sa tani malanga ngaluenga lo fai e me o le matanga le sa tani that we to know of Satan na fai le atua sa tani fa tasi ma isi tangata o ali ma isi angerusiri lo fa pena na i la tau le langi o le la tau ngaluenga tusa ma fa maunga tu se Isaia mata po sufa fa pe sulua yo sufa remia mata po fa lua tolu luono iskelu rusu mai valu su tasi su fitu ma le luka se fulu o lo fa penana tan no ma le peteru o lo fa matala mai o isima o satani o la wiloa o lucifero sai ai se malo lunga o le funga ile a ile tai yo ile aso ono le na fai ai le fa to anga ma fai tangata nai ai na level fa tau no ma polo misi le atuma ve ese mai ai le tangata le tatu tala no longo winga e matua atu lo nai loa e le se tangata fo e fa pena ona au ngofie se me e le polea le loa satani olona ngole a luse fa safa o ngai na le ngatu la fa e peru e tala noa o le tangata fa vi inga polona mamalu safa o ngai o se angelu fa malu ke rupi sa fa ngai na sa tani o le ngatu la leanga ina wa tupu ai ua fa ngoi o sa tani o le winga o le loto leanga fa mawalunga fa sise tau fa sise le tala no ai o nei fai tau o lo fa li ai na pa o ia na ia tai se le so fa inga ile langi ma fa to ila lo ina mai ai ona po ia na malai ai le la langi ma fa ma tia o la uma ile lolo mo e pe ona fa ilo americanism ta po mo fa po tolu pe fa o lo fa matala mai pa ila le sangwa nga sawa to tiro ma to tepa ma to avela wa ai ile fia file nei matata wawa ai mata ele o ngalue te a popela o ngalue mesatani ele o ngalue si mea la ititi whapea ele ngalue mesina me pupu na sina me whare tauanga tupu e toi ola mai o le ngalue te a polo whape nana matua whaia le me motuai whaia le mea wha umai whaia le mea ina ia vesea mai ai mafua umane me uma a whaia te malama i le mana o le pule lewa mai le atua ya te tātou le kalesia. Tātou te matua te talo i le atua kako kere whasang kau kangaka. Langa tala tuspaia e le o tangata tātou fili. O le whea lua i le fili talanga le tusia mo mupe tanu tāpua ni mawhai pue fitu balu iwa. Ia o tau whau tauta o tau matala o le o lo o leanga o whai o ia mo tātou fili. Longo winga e le o ka ua mea se tangata. Ai longo langa leanga le mea langa whao ngā mai satani, ngai tangata e whapenana whao sofia i lona maa lopo o nganga leanga nei, e lātou te whapenana wha tupuina, e o tua tangata e ngā lurua mai ai, alai kuku mai e o professor mea lai, senta le lei mai ai alanga plan le, e whata oto le lei mai ngai anga kema, e whapenana whaitau lia o mea mea ua. Lesi le mesa mo e eiloa, e mua Fer wai sa kange i le mea la mana ai fai. Search mea nei. O le ale tu ai ngā malosi, o le ale tu ai ngā whai ngai whai ai, a le ale au wale a mai e whai ai, a le ale whaati nonga. O tangata e awhia i matitonu, o mea o la whapenana, o mai matitonu e whapenana planninga le mea nei. Whai o ma.
Mera nga lenga fantula tala e te tau. Ai pau ala le mea whai mai le tala tus paia. A whai e tu wha tasi. Mai o te fōa e tau le pule mane mana soli ai. Wa ele wha tinonga o le upu na sau no Yesu le auso. O te fōa tau le pule kai me mai le maliu tu Yesu fua le pule o le kai me wha penana spera au le kala lei. Lea wa ia te tātou e o mai le whiawhile nei. Wa ia te oere ia te tau e te wha atonu ai. Le pule nana mai le li mo tātou sori ai ngata ma akarava ma le malosi le whiri. Sa kangi lawa ia ilunga whai unga, e kango wha manatu ilunga i unga, o oia wa ia se oli, tusi e wha alinga mta po lus furo lo wha matana mai e whai tau iai. Alo wha la velanga iai, kai me wha pēna ona tātou. Ea o mai teimi nei. Te roa e tala tuspo ia se malo whewawea e le tuma. Kalanga alenga sau Yesu a whamai kala ale tangata i utai ama se wa e whamai. Oe ngā ke mongi whamai kala a Yesu nkali a koe a whai e tuli e pelese puro lesi pupo o singa ngaleanga le singa ngaleanga. E mele i tala Yesu o se malo whewawea e se malo le tu maurena. Amini. Yanga le tupu lava. O isi a wha pēnana unga ya o isi a toso i lalo. E le ma whai na tātou maua le manu malo o lo tātou wali i o lo nau wai lo ngaloto e maua ina ma whaataunu ina o le lawe ai te loe. O le lawe ai sili lea o nei tangata o lo tutu le pule malatou ngā lulue whea lava le mea lo o whapenana whaatulanga peana o whai atu. Wa o le tatu tala noa i le tangata lea o langa ngai o inga ngai o ingo le pule. O le eilo na langona whawalunga ngā e tangata e le mana e malosi tele e momole lookdown ai mawalalo tele e mana e alu nunga me ele pule na te whaatau ngā ina tangata lo i ele pule le ala fulenga whaatono i tātou le tusi ala apostolo Paulo i le ana talifa ngā Timoteo mo Timoteo mtapu rua mo mare lua whai mai ia o tau ta talo mo tātou tangata lo i ele pule mafua anga i sea loa le leie le atua malona whina ngalu o le sawa sākangi ele e alu lalo e alu lunga e alu anga i ele tangata le pule e lulu wina a o lana laturunga o lai mato i salet le lei tātou i le tatalo e whapenganga sa pōra i latou e whiu e lulu ai sea e le mawhai langa lea tātou te tutu ma tatalo mō latou. Ai a tēnā le tātou teimi e whai tio ma tusiri ma tātou whapea atu whapea ua kako au whakasi ma le ali e laulangi e whai le mena leo tātou te alofa tātou te alo lofa mai tātou te alofa ale upu maningutu e leo wha maoni a le tala noa i le whai ngofia o le whai ngofia simple and easy le plana le atua mō le tala le lei ai mase tātou te manu malo vai oi o le toi esi ngā luenga tele a tātou te whai ai se alanga wa ve se Yesu le mana ma le ngaluenga tele sa fa sa kangi lea wa fa lea ngaina le fa wa pe na mon mau tu se pe tu fa wa pe se i longo vinga ele o se fa foringa nga mele fai ele o se leona ai fa mai pe se leona lua wa fa wa ele ainia wa le se malosi wa le ai se tomai wa le ai se me ya teia wa ngao i mele ya teia fai ngofia le ia te oe, na e tu ai lunga, le suafa Yesu ke wiso te whaatonu sa tani, ma lo po o ngā luenga, a o ngā leanga lo tau ngā lue whaatasi, o te whaatonu inga le suafa Yesu. Ave ese o lima, o le mana o le atua le ia te oe, there is more and enough. Le ia se si mea, ilu matu pe tua mai tātou te toi whaangai, a wae tasi lava. Alonga whaala lawe, e whainga tāu na tātou whaia, pe a whaia le tasi, le malo, whaia mai tātou tufa tasi, o tau whapena na tātou tufa tasi, o na whainga o fia lai, e le ma whaina tātou ma whaia, na whainga ringa nau ma whaatino ina, e mai lau tala tuspaia, na whaamanatu a Yesu, ia te tātou, o le tūlanga o sātani i le taimire nei, o le pule i le whainga, o mea le laulangi, mai o i o le pereniso le nei laulangi, mai o le wha matia, e wha waupe a fio mai ke wiso, peno fetu, mea mun muringa le wha tali umaya,
Le ngata o le sitia o le kalesia maweese, le kalesia i le manuia wa uma na tāpena ina, lua, o le faa uma tia ina pe tu ulo i tutonu lea, o le ungo mea uma le lio ya Satani, malona malo, o le leangala le melea, lo fa matala tusi wharinga faa tasi, malatou, ua latou, fia fia i ana mele fai, e o faa kasi umala se o. Me fo lea lenga tā ua, tele tātou titilo mea nei, wa toe whapenana maina mana me mua ki tilo mena whai o na alua i whea, na alua le mela i le pule oi, na alua e a kamu na tua e le atua le pule saua e i whaasolo le pule le kalesia alua e i pule le malo pule o tangata le nuu pule o tangata tonu ainga e le tala noa peno whetu e le mai mauso na taime e alua i lalo o le me mua na e malamala mai. O le pule lewa tu ina mai a te tātou, o le pule pito sili o na maoa e lona matautia, wa a mai e le atua e whao ngai le kalesia, e tātou te ngaru rue ai. O na whaingo fia leo na tātou whaatinoa, ma wha pē nana te talo, kako kele o e amo ngi whanga ma kako wha pē ngā, ma wha la ngā ku wha pē o le a wha, la matua whasioti tu lau lenga ngana, oia sa tani malo malo le pōngi ma ko ke whasiokia tu laua. Le ai. E te nofo e lo awhiawhi mai whaatonga atu mai wana au i le pule ma le mana lava lea Yesu mātou te tiki lea whaalea o ngā e lungo se o mātou atunu. Lana ngā luenga leanga lai whai o te whai loi a te oe Satani wale to iaise mei a te oe o lo wha mawalunga o lo pepelo o au ngā luenga tau wha se o au ngā luenga le sao ma mele oe whaia mātou te tau tala le pule ma mātou wha atonga le suafa Yesu Keriso mātou te wha lea o ngā lo malo a fwoi loa mai a te i tātou. I say thank God for allowing you and me to enter the presence for pena take over the authority le eke kaukala ai. Alonga whaala vilavi. E tele teimi tātou te whaalu tātou le fia fia. Ai titi teimi tātou te tū whaatasie. Se ia tātou langa taua whi mai tala tuspa ia tusia Apostolo Paulo konito whi mai o au penga le matou ni taua le whare kingo langa le whare anganga e le whare kingo le mele sa. E whaale anganga. O le ngai oinga la Satani malona ngai oinga ato atoa. E plan umai whea. Sau malungo longa mafau whaura ye. E whaalolongo uma ali isili whai pule anganga leanga te e moni I lana upu e whai mai ai. Pena o whea tu na sau mai le langi turi mai sau lo plan wha pengalonga malole il taimi nei. Au se malo e whapena le whai ngofie, e le whai ngā leina tele tangata fie, e le se malo au ngofie, o nā se mai se mea la au e whapena no so whai. O lana pelele e lole le Satani e whai a inga, ngā tele ma whai se mea, so many time e tau tala Satani lungo longo malo, i o tau mana tua tangata te talo, langa o tangata lo te talo, Lala fo le lenga fa nga la tau de time po ma le au lufu fai tu na fitu aso le aso tu la masina e fa pe na nga yoi mai esa tik le sa tani te tono longa malo e yai tangata le te talo e yai tangata te talo e yai tangata lo tu le va e tangata lo talo ma fa tawa na le atua mo le malo mo tangata lo ile pule mo ainga mo le kalesia mo la tau uma Nala fulanga lenga tu Satani lona malosi ma fea wa e pere taimile le fa tami longa le lange lo ta milo mai isa ina ia fa nga yo le lenga o Samoa lenga o ngisila le lalo langi a to le plan e mene I tell you sila fia le tua this more than enough le mana le ate o na mai lona e lo tatu atua e ale lona alo e te mafia o lona fala lavi O isi kaimi o whaasanga mai lesi mana o whaasanga mai lesi kalesia ale ka kia le me kaunga whai le tia le tātou ngā ruenga le kako assignment na tofi e tātou le atua e whai e whaatau nuula no whina ngalo ina ia au le whe au le tala le lei whasa roto tangata ma ia whapenana so longa le lei langa e leo tātou o le whaalave lave le ali o le langi o ai Satani Tala so e fuole lava yaso te ita e te le atualo so e fuo te fia tala noa
i ngā luenga le alia lalongi, the workers of Satan. La ngai ese ngā luenga Satani, ese ngā luenga ngā olonga malo, ngā luenga ngā lenga ma te moni wa e masangi ai. Ai ka kaunga e malamalama i langa ngā luenga, o lala ngā luenga le whai. Langa tā whai a tō, ma tā tō le teime, tasi langa ngā luenga. Alwa so fope a tatu soi fua le alofo le ato, te itai atu e tatu te talo, te fia tala noa i anga ngā luenga. Wha malamalama ngā luenga le whai. E le whapele ngā lue, te lo oi. E le mai maua e se teime malolo oi. E le mai mau whamere ia. Wa ia te tātou le tele o mau e manino ai le whaamatalanga o le neimea na pa u. Na wa ia te oi wa e malamalama me momua na. E me momua wa e loa o tangata leo ma le so. Na pa u wa leva na tātou malamalama. E ale lana upu un wha i loa mai a te tātou. Feta lai mai ei. Ia na perfeta matu talinga mai ai le fe awa le tala le lei mori mai se i o mai le fefire nei ngā luenga mana lo na nganga e ala ia na au na rātou mo ria mai a wha mana malama ai tātou ina ia o ia te tātou le alofa atu le noa lo tātou atua ina ia maua e au pēna u wheatu le aso na tali ai e sui whai mawari mo whaolo se ngau e titoni a te oe se vanga nawa ele taritonu se vanga nawa whawheru whasasi lo mawafau se vanga wa tautu lo loto hao kaun whawhea ole fili nomne tasi o langa ngai o inga numero tasi lea lo whai ala laulangi nei mali nei te tonu o langa ngalwenga le whai ole tau whai whapea nana wha confused tangata ia awane i tonu o la tau loto i le atua ma le mana le ngai lola Satani wa tonu loto tangata wa to tu fatas faya ina wana i lola inga o le amakua mama pala makua i sori pala tangata lo na ulu hati tilo tu se wharinga tau le tu se a kenese tau le tu se wharinga o le matua i ma io manino le lei mai ina le whaamitananga tele tangata a ki kilo whale tu se na ufa pena le tu se tupu na ia whamei wa tu lai mai Satani fasi se a tawita Wai le tala noe, le kala ngole pule, e alua ngai lunga, ia e maitau mai, o le alua ngai lunga, tātou le o ngai lalo. A whamai tala tusipa ia, tusa isa i whamai, a o na sau maua lunga mai la lia lalo, whamai ngā shift o tātou e le atua i lona mana, e whapena ana whawhetau i le mea resa wai. A lona whala wawe, o le a ngai fo lunga ngai i lona tūlanga, wha maua lunga ma le tūlanga, le angalo fai, a le alu kako lalo. Ala whalanga te whaalonga toi mea te tupu mamani ani mai. Leanga o le mawalunga la luange o. Au tātou le alu lalo. Le fo titilo tu le stu o le fo tu mai tātou. La e tātou te milo whaatasi tātou. Watu tu sainga ngana. Te lo oe. Samoa le atunu pele. Ile neia fiafie. Fia wha i loa atili ati oe. E le malama Satani se mea o ilo loto i le taimi nei ina ua isa le mamalu le atua wa tapuni ai mea uma a o le taimi te tautala mai ai wa sa saa mai lo loto lo le fia wa e mui wa lava ngā whaamatala e wa iloa Satani po e loa e nganga leanga wana au maia le plan le awa ka kouloa Dawa o po le ala lo fero ai wanga maua tusi peno fetu ele kasi siaso e plan e Satani le mai lunga nganga leanga e fa pena na turi e follow mai at oi e tanga tala follow mai at oi turi matai oi ma ai at oi fe le mese yo ona maua se ava ngo tele ta puni ele fa to ole langa e fengo fe ta tona fa le ai ngalo ya ta to ole me to pu a le tala no le fionga le to fe me le tala tuspa ia e au ia te tātou ona tātou whaatinoina. Amen. E au ia te tātou ona whaatinoina. I le momoti mo teo. Praise God. Momoti mo teo ona mtapu e toru. Hei upu e i o te whia tonu. Oro wha manatu le apostolo Paulo. Ono marifitu whaipu. E mai. E lese whatu a lotu. A whai kowe pui rima, kau mangingo mai. Awa a whai ele i loa ele tasi o na pule i lona lava a inga pe whea o na tausia e ia le kalesia le atua. Ele se whatu a lotu nei. Wha wheteino lona loto
ona pa ule o ia ile faasala le ti Apollo. E te tau ona e langona, na e longo le leia o ia e la tau oi tua nei upuleanga ina o ia ma pa u le mai lei a le ti Apollo. Se toi fai atua le fai tau lewa mo. Se toi fai tau atua. Leo ua tala noa mai le kalesia. Le lau tonga fai tau per fai mua se whangata ma fai pefetu. Mai o le upu moni le nei a fai e nau se tasi le fai wale ti a le epkopo. E manao o ia i le ngā ruenga le lei o le nei. E te tau le epkopo i a le mata uleanga ina o le fai a wā i le whawhine tō tasi o le mataala o le wha utauta o le ami o le lei o le alofa i tangata ese o le na te mawhaia o na o atu. E le se inu tele le waina, e le se whastangata, e le se manu i oloa, ai anga malu, e le se whai whinaunga, e le se matapea pea i tupe, e le se pule, o le pule le lei ilona lava a inga, o loo ua ususta i mai a teia, o lana whanau, ma le file mulava. Awa a whai e le iloa e se tasi o na pule ilona lava a inga, pefa pefe o na tusi. Au sia e ia le kalesia le atua. E le se whato a lotu nei, wha a wheteina lona loto o na pa ulea o ia i le whaasala te Apollo e te tau o na ia longo le leia. O ia o i lato o i tua nei upuleanga ina o ia ma pa u i le mai leia le te Apollo. Whauta luo leo o tongi mai tono le kalesia le whamanatu le apostolo e tūlanga pe o na iai le taimile nei. Nei ngata saununga le ainga, o le vala awina o oe, o le tausinga o le ainga, o le whaatulanganga le lei o mea whaitono lo ainga, o se tautua le lei, o se whainga le lei, o se mea le lei e te whaia. E alanga maafua, a tupu tongo lotu ele lei, e whaapena fo e ona liali numa le atua lona ve inga, whai maila ia, e te le pa uwatu i mea lea. I lana ngā luenga leanga le whai, langa ngā luenga leanga. Langa tala tuspai awane i mai le io tātou loto. Langa le malusi anga le alia lau langi le tātou tala noi, e leo se mea whatanga whaia. Langa le whatala le pele ka le sema tātou tangata taitotas. O lo tātou whatala le i le mea lofa, lo tātou whatala le i le ngā luenga, o lo tātou whata malapea, i le tausinga ma le whatinoina, e le a vea fua, e le tai, a vea fua ia ma ave le fua le whaamtalanga. E a nisi o le uso lo whatamala pēr le soifua, whatala le pēr le soifua. O lo whapenana, maua pēr le lo langi, nisi o lo whapenana, lai te sa whae tono le kalesi, ale lawea. Lai maua pēr, o lo e tau mawhar ta paolo, iai pēr le pia, o lo whapenana, fia tuna, o whea tonu le iai, o le whesiri tele, o whea le fia mai, te apolo sau tongo lotu, nanga le tele a. O fere fia mai sa te Apollo tonu tato ai langa le tele ale avano o fere fia sa o te Apollo e ui mai ai i te tonu upu fai ma me umai langa le solo moe a tato le solo moe a tato fa mai tale tu spa fa mai esu o te foia te tole pule ai inga le na pule ina we mo e loa le leile lu relationship mai ia e le leile lua mafutanga wawala lata te taunga pio le lua mafutanga i le mafutanga te talo i le loa o langa whapenana tu ina atu. Lua, e le leile lua waa te tonu matangata. E le leilo tu te tonu le tausinga lau ainga. E le leilo lau au nanga i te tonu le waa lau tele. Le lau tele o tangata. O aia inga na la inga whai asu ia o te whaia te tau le pule sori inga ia kara. E le ma whai na tupu le nā mepe a whai. E le maua e tātou. Au le tūlanga ma le wha tūlangana. Whai mai a whai e o au tausia le kalesia, tausia lo ainga, tausia le nuu, tausia le malo, tausia to tono le ngā ruenga wa wala wai. Ai a whai e le lei. Ma o le lei ma le ma mafutanga lo ainga lo to lo la fa na e mai se tono le kalesia to tono le no fa feng o fa
e manino ala nga ia fa mala manga ya fo le nga lenga manu ma lo pele le lo langi ole o ile ma fo na tele sa nga ngalenga a o sa tani o le to tala no langa felwa ile felwa il termine felwa i lunga me ele pule ai se fa walunga mana tu fa ma walalo e se asa langa o ia nga ke planninga ko me uma e ta milo mena sa momo le atunu pe mai a Yesu o te fo e tu le pule mana soli ai sa tan soli ele no malo soli nga ngalenga e soli ai lalo mata le peina ka ku kele kuria se oli langa ka ko yo ngal fai unga ka kele fai e o se oli la ele taimi wa to faina ele atu ave se oli ka ko ngal kuria se ave se mai tono fale ave se mai tono tangata awone ifa la belave lungo tato malo awone ifa la belave lungo fai pule e lo ele pule tato talo langa puinga e maluai mo yo no mata po tolu walu fai me la vale na fa alia mai le alo le atu ina ia fa umatia e ia ngaluenga ale fili mai le fa matalanga ma nga o lo fa pena na fa matala mai e fa ai o to talanga le ia fiafi mai la ia o le failang salama te apolo lavale wa wa sala te apolo talu le mtanga o le mela vale na fa alia mai le alo le atua ina ia fa umtie ia ngaluenga te apolo o ilato uma e wo fa na mai le atua la to te le failang sala wa o lo tu mau tonu ya teita la to lana fua o le ele ma fai foi ona nga sala wa wo fa na mai la to la le nga le ona maua matoi manuia niko kemo ile kaime mahalu ai a le to fa nau ma fua se nau ta ingo le fina ngalo le atua ina ia ve ta tauna i lo o le fa nau le tali o le fine o ta o ta oto mai ei le fa mo na yo ta tangata lo i le pule ta tu le va fa tangsia pele atua lo na lo fa ia lo fangia va ai le sasa le masino o ta mata tu foi le news fa pena na maliu stasio fa au maliu mai sa mole fa la vida ta vale lengo maliu mai ai e lo le sasa te apo sa tani fa pena na tele fa teleina langa ngai oinga a le tato te fa pena na silo pe tato al vai aso le pe tato so foi le lo fo mlanga le o le tua o te fia tau tala yang ngalwenga ia le tele na baba oi ngalwenga ia lo fa pena na lilo ya te tato o ngalwenga ia le tele na tato ponsai ala o fa tino le wali ali mai le wa tele stupu o isi va enga umo fa ali le to fa tai le tua ile aus le tato e kalesiam le uso lo la tu matalo la matua fa ali le tua me uma nei le se me lilo lo aisa mafua mai la talo me lilo ia sa tani le fai ai lo fa aliali ala la talo ma la sanga la vea ia le atua le soifua ma le olo tatu tangata mai so tatu ainga o e o fa ta mala pe a la vea ia ona la talo o le paule mai Yesu e ma faia me o na le talo ma la ngpong ta mo ma le tunu pe mai so tatu ma tanga ma le kalesi ma tatu o malava ele na o fe au fa sino ia ele o ngale au na la tau fa pe na patino tato umo e o fa tu matalia o le tino ma le kalesia e ao ona tato fa tino ina ile fa tu langa o lona fina ngalo e fa tau nu uai le bana au le tu o le fe au na nepo tato tala no ai ma le lava yaso pe apura lo fa le langa leo le tu tato tala nolo ile lo loto atu o le si vaanga le e fa matala ma wi ili mai lo ana mea lai fa lilo mai pe a pule lofa le ali auli atu lo nanga le lei mo moli atu le nga fa tail nei ba nga le fef la se upo se ngana wole malam lama mole tau tamali la fa fonga ngalo malu ave fale lo fina ngalo pe na nanga le lei ile nei ava nga le fef ma vi telefi au nga lenga tstoi o ia ia nga le atu lo matu tamai le langi to mo moli le vi inga la fio e lo upo luluina ne po fa penana fa lo fina ngalo fa taunu wane ta tala ifo fa ilo atu ma to mana tua so ma to watu no sa moa ma to tu watu lawe talo sanga ila ufie lo walofa
mātou te talo le ali e whaatula e lau fio le ua fina ngalo, le ua tusi a au iai na te toi tau, a vere mālo i lau manuia, mātou te talo ma wala awa toi i o luma le nea. Wha mā ngalo si o mātou atunu ui mea o tutupu maani ali mai, ai i la tau le ono sai ma le file mua lau fio, ma le alofa lau fio, ma waile nofo le lei, manuia sa moa atoa, mai ona e se i ona i ulo mātou atua. O ielo nu whiwhiri e sawa elu nei vanga le fiafi. O lea lau fielo nu ielo file mu tonu i Salema. Manu ielo nu whiwhiri. Manu ielo nei aso. Tonu se mātou atunu nei. Ia ilo wanga le leifi au matiute mga luenga. Wha manu ielo o ona wha atonu ma whatua me se whanu na fo ialo. Mai se le Paul member. Au o ona lo mātou ngalu lua so tau au le whiau le tala lei tonu le Global Kingdom TV. Ia manga le leia la tau wha penana au ona. O te talo whaafitai terengang pa ia lau au uina mai o lau mana whapenana sufi e langona le lei mai se le oa le ngangana te whaolo e nei mātou. Mātou te talo ia fo i matu mau lau fio le vi inga ma le whaafitai e ala atu ia Iesu la mātou te talo. Amene ma amene. Ia, whaasoi fua ia mai unuia fo i le afiafi. Le lofa malanga leo le atua. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Savai'i. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.